Alan kasinsin Rayma. Pautangan nakmuton Bayadak tumulaang. Promise. At dapay mo nga rod utang mo kanyak, insan Gemma. Agbayad ka pa'y nga umuna sakan tumanin pa utangan. Ay na, parehas mo dayta. Nayunam ki din siya utang ko. Igulpik ta bayadan. Promise. Ay, kasanuatan. Tanak nila kay kunukis sayak jay iduldulin mi akwarta. Kat, apa ibagam nga men? Di mo ibagbaga Isikreto, Rayma. Sige na. Maasi ka kumama kanya kun Awan igatang ko itikanan men. Naibusan ti bagas me. Awan si daan me. Awan pa'y kape men. Pasensya kan. Ngam limagasutlat maitid ko ken ka, Gemma. Sapay la ko mata maawatan na. Kari ka mangamin akaring agbayad ka. Ngam awan mo't na ititid mo. Uray sa nga ribo la ko ma. Ha? Adtoy. Ala umuntoy limagasot. Umdas mo't siguro daytan nga igatang mo itibagas kan si daan nyo. Ala, yag mo nga rodan. No syaklat at da kwarta na. Jak imutan, nagitawanan. Iwaras ko ti kwarta, kadagiti marigriga. Naglukon. Madipay tinakam na anangawat itilimagas na. Oo na yun day ta, Jem. Nagpintas na lugan tinagsardang nita batong da insan, Rayma? Sino nga tatakin lugan nita amantay lakay? Diyak mo Gayam da siguro, wano am mo da, wano kabagyan da. No kabagyan da, di kabagyak matan. Kasinsin ko nga ro di da. Gatuan siguro Ay na, nagbak nang matakin lugan ditan. Nagsilap, kan modelo ti lugan na. Sino nga taaya? Ay na, inkalamagan atap numapnag ka. Madamdama basitan kasangsang pa na. Kababain mo't numapana kada Agustita. Insan Rayma! Ay, umay kan bagi! Ay, unay kan insan Gemma. Mangkig-kigtot ka mo. Ay, pasensya ka no si Mreka latan di tiri daw ti kusina yung insan. Madama mo ti panaglutom. Ay na, nagimas mo talutlutwamon, nagbanglo insan. Wen, tailutwak man di kasangsangpot asa nga ilimi insan. Apay, asino nga min di bisita yung insan? Nagpintas di lugan na. Bayaw ko, kabsat nila kay ko. Ay, asino nga'y abayaw mo? Jay Adeja Brown. Wen, iso, simangpot dan nga agasawa. Umay dalag bakasyon, ngam adda ginatang daalote dita saan unay nga adayo. Iso ti umay na pasyaran, di magas dito'y balay. Ay, imbag man. Ay, pala talaga dagiti adu ti kwartana. Kat, inikan na kay ti pasarabo madulyar. Si kakit dimot, dolyar nga ibagbagamot. Awan. Apeng awangay. Ita kailangan nagkita, awan itad na. Dawatam Mabainak. Dinto pa'y dawatan di asawa kakabsat na. Siyak tulaki din. Ay kababain insan. Sa dino ay abanda tayan tinagatang daalote insan. Di talaang asideg. Jay abay tilote da katuganga. Ay, asidig magayam. Ay, umayak tumamatan maburi nga di tabalay insan. Pukawan nak to mapangkayon niya. Umaya mamanda kita mamadyaluti ginatang na. Sige, pukawan kanto insan. Di ka lagbain sumurot-surot. Pasalsali ka lay jay. Saan da kamat nga am mo, nga maapaya sumurot-surot ka. Makiamamuak ka. Awan mo problema iti da ita ta friendly akmat. Amok ti makibagay ti sabali a taong. Imbes nga glaba ka, tanay na ornungan ti murang ta. Sa nga bantay manan. Ay na, saan pa nga schedule ti panaglaba kita? Merkules, ti schedule kong aglaba, lakay. Ay, si kagayam ti ibagbaga ti kasinsin ko abayaw na, sir. Ay, siya gayam ni Gemma. Kasinsin ko ti ipag mo. Nice meeting you, Gemma. Kastamat ka da kayo, sir.
Da kayo gayam tinakagatang iti day talutay, sir. Di nakawagan iti sir. Mangrumyulat ako man. Ah, ay, wala nga rod, Mang Romeo. Damag ko akagap-gapuyo ka no jay abroad. Wan. Nakabakasyon na kiti makabulan. Agsublyak tumutlaeng kalpasan ti bakasyon kaw. Kasta ya. Kaano nga umay kayo man nandito, Mang Romeo. Ay, mabalin na katangdanan ng agdalos ti tiluti, ano kaya yaw? Una. Kung nangarod nga agpasapula kiti kapsat ko iti agdalos ditaw. Ay, syakon, Mang Romeo. Nagagatak ng agdalos. Sige man nga raw daday. Ang mabalintag balay, sir. Ikaro kiti pa nagdalos ko ti balya ka kwarta. Kasapulak ngamin. Masika kumakanyak, sir. Ay, stay, Mang Romeo. Sana balit kasinsin ko ni ipag mo. Manungay ti balya maaday. Ay, no mabalin na kadiuray 5,000 ta. Ikaro nga agdalos. Sige nga raw. Kontratan ti pamayanta. Basta dalusam amin ti luti may. Kan imulam na iti insangpad ko asidlings. Ta itid kon ti tangdan mo. O sige, Mang Romeo. Areglado. No kasta, di mawaten ititangdan na, bayaw? Uwan mo tipag. Intan kulatan ata kaasi mo. Nagpakpakasi nga may nakasapulan na ti kwarta. Kat, anya tulagan nyo, bayaw? Dalusan natin tero alute kan imula na nagitinsangpat ko asidlings ti prutas. Kaano kano amang rugi nga, bayaw? Madamamatan ti panagdalos na itay. Di mo nakita aya ipag. Ay, kasta aya. Diyak na si puta na. Kat nasaya at nga rud ano nagdalusan. Makamukay nga ruda na niya ta agpasyudanak manay. Tanay, adumpay niya si kasuwag kijibalay. No kasta, pimanawon jay bayaw mo, insan? Wanjema, kat nalpas mo, jay daldalusam. Saan pa ya? Naglawa. Malpas ko ka adagos tayo jayain. Ininutak oret a kontrata mo. Kaano nga rud manin nga agdalus ka nga? Kinton mawaya anak manan insan. Karibriban mo sa manang Jema. Kan pinatidog mo man ta ko rimatmat mon. Kan ure dagiti akukom pinasilpuan manan. Kuwan nata na nabayagan na jak pinasilpuan na gitoy. Pasilpo ka pasilpo. Dita ti papanan dagiti utangan makwarta niya. Ututangang nga mo. Tangdan ko na ito ka ni Mang Romeo. Kahit nalpas mo nga rodan tay kontrata. Naimula mo, nagidi impamula dakin ka. Nagrigat. Nagtangkan di daga pagmulaan. Ituloy dan tumatan na. Anya, nagluko kan. Naalam mo di bayan mo nga mong kastati bagam. No kaya mo disikan ti mangilepas. Nagrigat. Naglawa jay lutida. Mabanugak, lugi. Nagluko kan. Di mo kumapay nga rod inala titangdan mo masadot ka gayam amang ubra. Kintad da nga rodan. Isublimpay laang. Awanan. Nakimusan na dya kwarta. Nagluko mat da dya kasinsin kun. Apay ngay adi na ituloy tar aramiden na. Na minsan matla nagdalos. Alaray ma, bayam ta siya kung timang ituloy iti trabaho na. Kababain mo't ka ni bayaw mo. Siyak ti mabain iti kasi nga aramidan di kasinsin mo, ipag. Una yun da dya babae. Kat singiram tungarod kan kwa na titangdan mon bayaw. Ay na, awanan Pinagmaat nan ti kwarta binali na. Anya? Hello, Nana. Naimbag nga oras mo. Kastamot kan ka, balasang ko. Sikatay ka barbaro ababaw ng dante bilinan niya. Wag. Siyak nga raw, balasang ko. Ay, nice meeting you, Nana. Antik gayam nanti bilin. Agkasinsinda ka ni nanang ko. Isu nga antik.
Kana kan nakagayam. Nakita kan ija story din na minsan. Ngamjak among antim ti amok. Aywan, adda ni antek? Ay, awam mo't. Adda na panan na. Adda dinarayan da akasar. Ay, kasta aya? Nana, bumolo da mampay ti sangaribom. Taitad ko no madamdama. Adda nga mintay bulbuludak kan anting ang awang maghayam. Itad ko malaang no itad na ti bulbuludak, nana. Alan adda nga min bayadak nga order ko kanam na magjaytad ni anting autotangag. Ay, sigurado ka atan. Ururno nga ti sweldo kapag gatang ko iti agas ko, balasang ka. Wala na, di kay madanagan. Sa anak mga ulbon, no inkarek, talagang aramida. Lukasta, imutang kan kadayja ajema ansing. Wan, manang. Kunana mo't abayadan na apaman nga itad mo ti utangan na kan ka. Ay nagloko mat dayja ababain. Wan puno, mangibagbaga iti kwarta kanyak. Ngam ignora, tada pa'y latay sigod nga utang na kanyak. Diyak ko mapautangan nun, ngam nangala mo gayam kan ka. Iso abayadak latan tiintad mo asang aribo. Inayon ko iti utang na kanyak. Ay, jak mo't amo nga dagayam sigod nga utang na kan ka, manang. Sorry Wan, okay lang. Ngam inton maminsan amang ibagamanan iti kwarta kan ka. Di mon ikan, wan. Wan, manang. Grabe nga ro day akasinsin ko, anti. Nautangan na tayo aminan akakabagyan kan kaaruba na. Ita, dagiti matan sa nga ili ti utangan na. Wan nga rod. Ay, apay mo't day ababae. Saan nga taamabain iti kasdi nga aramidan na? Saan siguro, anti? Nairuam na nga minan ti kasdi nga aramidan na. Nagagatmat di asawa na. Imposible nga kurkurang da. Kat awan mat anak da. Jay pagpapapintas na ti paggasgastusan na, anti. Kitaan nyo Kani, kunamalan mang opisina iti kasding itsuraan na. At dapay kat atiw na nga asawa ti baknang. Ay, kat nakabayad kan. Saan pa'y nga rod, anti? Jakmat masingir, taagungot-mat no singir. Isupay kit di ti addaganas na nga agungot. Uray siyak nga rod. Uray agpaunal ako ngam awan mo't. Sapay medyo dakkel agatad ti utang na kanyak. Saan laada tayo tinakautangan na, anti? Amin akaaruba tayo. Napinda na nga inutangan. Ultimo bisita, utangan na. Al-altitan na ida. Makikayam kampay idi. Ngam sabali ti pinsar na. Utangan na ida. Kalpasan na. Saan nga agbayad? Ay, no saan nga agnakam da dya akasinsin mo. Amangan no makasarak to iti pagbabawyan na. Un nga rod ngam no magipitak. Talaga apilitak asingir na. Tanagbanugan mimat nga agasawa di inutang na. Wana, karbangan tayo timang singir kan kwa na. Tautang mo't day jay. Saan mo't adinawat. Inutang na. Kasano nga Jema? Manabulan ang tintad ko kan kapawayway. Di ka matlaong may agbayadan. Nagananakan jay utang mo kanyak. Umayak to ka din na makabayadak. No, dakwartak, tata. Sana mabalain ti kasta. Agbayad kan tanay, aganakan jay asawak. No, apay mga minanang asawa ka pa'y lang kalakay kan. Ay, anya nga ita, dadala ka nga rin paggastusa maon. Kan na mga no kwarta lati kayat day dya babae kan ka. Tamo na mga min ngagpapautang kayo. Ay, awan bibiyang mo ditan. Day utang mula ang ti panunutang. Agbayad kan tanay kasapulak ti kwarta. Awang nga road. Paruto managiti bukaw tayo sa ti pagbayad ko no kaya mao. Ay, di ka gararamig si Kajima. Pastre ka na. Sana ka pumanaw ditaw yaging ka din akbayadan. No kasapula na maturugak di ti balayaw. Haramida. Anya?
Umay kat ngaminan aya, Gemma. Ti kalagbain iti kastangar aramidam. Inuwaras mo ti utang mo. Kung di utang ka nga awan mo't gayang pagbayad mo. Kanya mabalin ko nga'y awang nga rod. Jema, umayak man. Nantibilin. May sama day nga ikit ko. Sumaningir. Imbaga lang aron nga wampay kwartak. Nan, tagpupuka man lang dita sila dun. Ibagam nga wana ka. Ay, makaamo ka, Gemma. Problema mo daytan. Uri ag naedda di ti balayan amang bantay ken ka. Awan bibiyang kaon. Dayta ti ganabaw. Awan pa ya talaga, ante. Uran anwag, awan a talaga. Kastalata ka na yun ti bagbagamon. Di ka mangarod aggunay ngagdiskitar. Agtrabaho ka, tapnoad na pangalaam iti pagbayad mo. Awan ngarud master ka na trabaho, ante. Siyak ngay. Kasano akaon. Jak pumanaw aging gadrin akbayadan. Ay, awan pa ya talaga, tata. Ay, pasensya kayo ka din. Agpakpakaasi ak kada kayo. Insan, umayak mo ito nagsingir. Takasapulan mi at talagang ti kwarta nga inutang mo. May saka mo, Rayma! Imbaga lang aron nga wang kwarta ko, ngam dagulit kayo. Parutan nyo amin ti bukaw, tayo pagbayad kaw. Anya? Nagdarom kayo. Awang bibiyang ko. Anyat mabalin ko ngay kawang nga rod. Ada pagpaarjud mo. Ngam awan pagbayad mo. Grabe magtikas na nga aramid mo. Anya nga rod ti aramiden tayo, Chema. Kaano ti talaga pa nagbayad mo? Ibagam tipit sa kanal daw. Into no may atawan. Tagsapulak pa iti panggadak. Tapno da pagbayad ko kada kayo. Amante, aglumanga ka. No daw may agsingir. Ibagam nga awanak. Ibagam anapanak nagtrabaho. Kahit agkulkulong kalatan aging gatinggana. Kawanan kapilitan marengrengak isong aglemengak. Isarama ka na yung tiri daw tanan daw may, sanda ka makita dito unag tibalay. Agtaraya ka dagos iti silid tanan daw may. Makamo ka. Awan bibiyang ko ditan. Ta may stress akla nga mang panunot iti raramidam. Ang no kayat mo, mapan ka ni di kabakiran, ta ijay ti paglemengam. Ta sigurado, awan makakita ken ka ijay. Anyat ko kay jay ngay. Kana sino ko makadwak? Duwata kuyugan nak. Ay, makakadkadwa. Ado ti atap nga animal akadwa mi jay. Kayat mo, tay tulod ka. Manja mo itanyaga pungay. Dito yan unag ti paglaba aklakay. Tapno makalaba aklat ta. Makamo ka. Rema! Ni, Ha? adda kalaban. Ay, mapana kong dita silid. Ay, anyamat na nagitatatao. Mangigkigtot damat. Nagpardas man ang tipa nagtibayok. Ay, nagnerbiusak manan. Oh. Anyat sang sangitam, Gemma. Agnerbiusak mo da ka na. Yun nga oray awang gap-gapu na lakay. Mabutbutungak pa'y. Anya? Kastoy ko ka dinitag na nayon. Di pa naglamlamang ko. Nakat kastamot ti kayat mo. Ti aglamang. Kung naman tadyak ibagbagat ti kaadam ni ti balay. Diyak kaya tanti kastoy lakay. Numakangagak na iti mangipok tinagan ko. Agtibayo akadagusan. Agnerbiusak. Mabutbutang akakanayonan. Kahit, anya taramidin ta. Isaldak sapay lang ti basti tatawid ko. Taiso ti pagbayad ko iti naiwaras nga utang ko. Anya? Kasanon no di mo masaka? Sayang Agtrabaho ka? No ada masubra iti kwarta pang isaldak. Aramatag nga agaplay iti trabaho. Diyak kaya ti kastoy ti agnanayon. Mataya kiti nervyos. Pasaray agtagtagay na pakpayan iti sana na pintas. Kaslaak mabangbangungot ang kanayon. Alang aron, makamo ka. Pasensya ka, ngam awan mo't ngamin mabaling ka. Tapagbiag tamot ti matmatgadak. Pag nakmamraytan, hinton maminsan, di kan umutang. Uray ko maano, pag business mo na itaut-utangam. Hangam saan mo, tapag papintas mo lang. Sorry lakay Saanan maulit dagi jay.
Basta mabayadak ti utang ko, jak to umutangan. Sa apel ako mga rod, tamatakdaram da ita karim. Ngala, tulungan ka sumapol iti mang salda iti tawid mo adaga. Insal dami nga rod ti basit at tawid ko, kaya't binayadak amin nga utang ko. Kaya't iti nakabayadak nagaplayak para abroad, kat kasi na naka-abroadak mat, kat iniinotan nakaurno nga kiti pinangsakak matla ang itinsaldak at tawid ko. Nagnakmak day jay ngay naramid ko, isa jakon inulit ti mutang. Kaya't itagtintinolong kami ni ti asawa kamang manggad para iti masakbayan mi. Alakastan, tigayim mo, Gemma. Alaga gayam, ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Cubs at Perling. Dear manang biyanang, nabayagan na baluak ngam iti bimaketak nakalagipak. Kaya't nakiasawak manan iti padak metla balo. Nakatumpong iti nasingpet kan nagagat nga sawa. Kaya't gapoy ti dayta imabusoak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Uray saan kayo kuman ang mga sawa, tatang? Apay ngay alap ganak ang mga asawa kat ubingak pa'y mat anak kao. 65 ko laeng. Ay, ayos lang kumamit kanyak no mga sawa kayo manen. Ngampilin niyo kumamit ti asawaan niyo, ah. Apay, di mo kaya't ni nanam apirleng apara kanyak anak kao. Jak kursunada ti style na. Naarjud abakit. Di kolor amin apasit ti bagina. Di kolor ti buok na. Di kolor ti kuko na. Pati kurimat-mat na nakat atidug tapi nasilpon na. Isulat nakita ka bakit akas jay. O sumat itan ti kasta anak kao. Bakit man kan ubeng? Ada karbengan na agpapintas. Ganada na kay baga kanyak tatang. Sadot ka no at talaga ni Nana Perling. Saan nga amin ang may danon kan ka kat agpaisaw anak kao? Amumatan nagiti tao. No adda apal da, tila ibagbagada pamadakas da iti tao nga apalan da. Saan lamay may sa tinangibaga kanyak? Aduda. Basta ay ayatek ni Perling. Oray anyapay da kitang ibagbagada kontra kenkwana. Ngam, amangan numarigatan kay to tatang. Anya ko matipakarigatak ngay. Mayat kit di at adda katulong nga kijibalay. Addantun para dalaos kan para luto kijibalay. Tanos mang petak nga agpasada. Addan makan asang petak. Addantun para lutaw kanak kao. Grabe mo't nakita at tao. Nalaing dangag patakas. Ala, baybay amon nagita at tao perleng. Di ka madanagan. Taurayan niya ti dandanon da kanyak. Sa anak to ang maupay. Ay ayatin kalata. Awan ti agbaliw kanyak. Agyaman na kardo. Naggasatak at talaga tasyak tinayat mo. Sigurado ang naragsakak to iti danam. Wen taamin na panagayat, ipaikukin ka. Di kanto pagsangitoy na pulos. Agyamanak, kud kasano, agkasarta ka diin kardo. Wen ikasar ka, oray simple la kasar. Gumatangak iti baboy ang maparte intong kasarta. Umdas mat siguro ang tali maababoy anya. Anya, ay nagadun ngay, kan maisa. Apay, adda paggatang mo ay. Adda di urnong ko akwartak, hangam kurang. Iso nga ilakok di nuang ka, ta inayon ko apaggatang iti baboy. Saan da nga minunay, kayat si karnit nuang ditaw. Ay na, jay nuang munti partyum, tapno saan amaksayan ti urnong mo. Anya, Kan saan tan nga agawis iti adu a tao. Dagiti lapada ta a senior citizen ti awisen ta. Tabas sitlat kanun dagiti senior citizen. anya, Sayang ti adu asagana. Gastos la dayta.
Idulin takit din no adda masobra. Ngala sikat ti makaamaw perleng. Apay, sigurado kayo makatulong kayon to iti agbalin nga asawa yun, nanang? No siya, uray saan kayon makiasawa, takababain lang. Agsao ka man ako na akon si Kareya. Pangaasim tadi ka agbalin akon trabida. Maumuma akon dito'y balay, iso apumanaw akon. Ha? Sumanao ka kabalay, iso apumanaw ak man laangan, makiasawa akon. Kasano, kat di kay mga wan, sa dutak no sa dutak. Awan may tultulong ko, awan amok at trabaho dito'y balay. Sana bale, tagtalaw akon dito'y balay, awanan ti problema, Maria. Kat bayam ano kayat naman ti makiasawa manang. Uray lapdan ta no talaga kayat na awan maaramidan ta. Ay, wan nga ron. Uray ko agbalbali wan. Kababain iti agbalin nga asawa na no saan nga agbaliw ni nanang. Sapay na singpot sa kano dinobyo na. Kaasimot ti agbalin nga asawa na bilang laang. Ay, unay mo't ngaminan ni nanang. Manipod ubing ta kas jayan ti ugali na. Inan under na idi tatang. Saan nga agtrabaho apulos iti unag ti balay. Wan nga rod. Kanti madi at dapay bisyo na. May maglakid din Taday di tatang ti imalaan ta iti ugali manang. Cardo, alaan man ti charger ko tanay malublubatan to'y cellphone ko. Adamat dita ti charger mo. Masadutak nga rod ato makder. Nakaydaak dito'y sofa. Darasam Mabit lang nga raw, Perleng. Darasam tama nga nuag off to'y cellphone ko. Oh, at tuyain bakay. Pakisaksak mo mutin alakay. Tanay jak magaw at tisaksakan. Nala, yag mo nga ron ta cellphone mo, Perleng. Dasaya at mata nasapa ka asimang patkardo. Gimatang ka iti karnit baka. Wain, Perleng bakay. Sige, lutom nga rudon, tamabisina kon. Sige, ayaban nakto no nakaluto kan ata, ituloy ko abuyaan tay buybuyaak iti cellphone ko. Sige, Perleng. Darasam tagluto, tamakasidsida at talaga iti karnit baka. Kaimasam tagluto, Ni, tatang, da kayo mataglablaba. Ayan ni nanang ko, ayan. Nakaturog pa, Ria balasang ko. Napuyatan nga main. Anya? Anya't nakapuyatan na. Cellphone? Gagangay na, taday talat libangan nan. Ay, una yan ni nanang. Di la mabain iti aramiden na. Agasam dayta. Agpasada kayo. Ngamda kayo pa'y lati ang trabaho dito'y balayo. Da kayo ti aglaba, agluto, kan aminan. Anyalat kukuin ni nanangan ngay tatang. Sige, siyak ditan tatang. Sublatan kayon nga aglaba. Ay, nasana yun, Ria. Siya kaon, masitla na ito. Siya kun tatang. Siyak pa'y kati mabainan, gapoy ti aramidan ti inak. Ala, sublatan kayon tatang. Day, adda kamot gayam, Rhea. Wan tay mayak naglaba. Tapat to doon ng yumot ti asawa yung aglaba. Kat mabambanog lang arudan ng agtrab-trabaho. Di kay lamabain iti kastang aramidan nyo. Anyalat makuna ti anak na kada kayo ngay. Ay nasingput di asawak. Sana pulos nga grek-reklamo da ijay. Wan ngam di yumot abuswan ti kinasingput na Agabuso kayo mat. Man-manon ti kasken ni tatang Cardo nga asawa, iso adiyo abuswan. Ay ayatin nakunay ni Cardo. Amin nga ibagak, wun amin kankwana. Iso apatsyak, adin tumauma kanyak ti may kadwa nga amayaw, anak ko. Apa nala daw ka itasim mangpat, Cardo. At ang amin nangarkilay tilugan, iso nga intulod ko pa'y ida bakay. Siguradom lang ajay lugan ti inarkilada. Saan asika? Anyakan sa
Amom may tas ka lang ti babae ti biyag ka o perlaing. Anyat amok ngay no adda palimod mo. Ay nabakit si kalaang ti ay-ayatag. Kan may sa lakaya kaon agbabayak pailaang. Ay na, ado ti lalakay a babaero. Kano ado ti amamok akasta. No kaano alim makayda. Isumot ti panagbabae da. Kat anyat insangpet mo amakan no masida. Tay paborito mapasayan Nasaya at madamdaman ton alutwom. Tamasahin nakman pa'y. Ay, nagsakit ti bukot kan tel-tel ko. Itay pa'y lang urayan ka. Ngam nagladaw ka matasimbang pa'y. Pasensya kan perlaing. Mabitla nga raw tagpulisak sa kan tumasakyan bakay. Ay na, madamdaman nga agpulis ka. Masahin nakpay, tanasakit unayan ti bukot ko. Anyamutin, nagapgad mo't tinamay amon iti masida kardo. Ha? Kastaya? Saan mati ko nakabakay? Saan mo't nga? Nagapgad nga road. Ingagaram sa mo't tapno sa anak ang makasida. Nay, saan mat Ha, idoblem nga iluto. Nagapgad. Nayunam iti danum na. Ayaban nak numabalinan. Makapaawan ganas matikastoy. Kumusta mat nga tanti panagdanadana ng kantatang kardo manang? Kasye nagasat ti inatakin ni Tatang Kardo. Tanasingpot kan nagagat. Uray agil iladlat kukuin di inata. Saan na nga ungungtan? Anya? Nasingpot nga minunay. Iso nga agruam ni nanang. Isulat sarsarita ang dagiti kaaruba da ijay. Pasaray bugkawan na pa'y kanon ni Tatang Kardo. Anya? Ay, kababain nga rod ano kasta? Dilagbain ni nanang. Awan lang nga rod tar aramiden nan. Ta ultimo aglabakan agluto. Ipatudun na amin iti asawa na. Ngam kasjay pa iti aramid na. Anyan? No apay ngamin nakas di ni nanang. Naturay launay ngamin. Malagip ko iti ubing tapay. Uray di tapay kabaalan ti aglaba. Pilitin na ta nga uray manulat tawon ta iti. Wen nga rod Saan tapay nga agis eskwela iti? Maasyan mo't day di Tatang kadata. Iso at tulungan na ta nga aglaba iti. Nasingpot mo't lang amin ay di tatang. Iso nga anderin ni nanang. Ala, sapay ko mata makapanunot to ni nanang. Uray kas di ti ugali na. Inatalat ta day chay ben. Saan ta arumbang aguraan? Wan matkat di amanang. Jack matkat di gurkuraan. Madilaw ko lang ti madi nga ugali na no daduma. Ni, adakay pa'y mo diti balayo, Tatang. Di kay nagpasada ita? Madamdama anak kaw tagluto akpay. Ken lepasik pay jay lablaba. Ni, apay, di asawa yung ngay. Apay, asaan nga iso ti paglabaan kan paglutuan nyo? Maululaw, isa bayak nga ginana. Anya? Ay, manipod samot nagasawa kayo ka di nakapay inlutuan kan inlabaan, Tatang. Ha? Saan ba't isa o taglot-lotaw ka naglablaba. Italaang asaan ta maululaw kat nga raw. Nakaluto kan Kardo. Mabisin ako. Perling bakit? Danina na nga anak kaw. Di mawas. Ay, nakaluto kan lakay. Ay nan, taituloy ko ti agluto no saan ka pa'y analpas. Ala, siya kun bakit? Takunam amaululaw ka. Saan? Ay uwan nga rod. Ngam ikarigatak para kan kalakay. Ay adda ka mag-ayam na net balasang ko. Naimbag man, tadimawas ka dito'y balay. Ay, Kasasauna ka tainam anak kaw. Sung batang mata. uwan nana. Mangan ka dito'y balasang ko. Ay saan? Pumanawak mo lang. Sige, mapanakon. Ne, Tatang. Kitaan nyo ti salon at yu Di yu abuswan ti bagiyo. Aginanakay mat. Sana puro trabaho. Sige, mapanakon. Huwag anak kaw. Naglastog mo't nga agsasauday nga anak mon. Pangpangagan naksamo. Saan?
Si kakit di may. Jak kurso na dati style day nga anak mo. Kasla pagparangan na si kaamin tagtrabaho. Nga awan ar-aramidag. A senyorita ak dito abalay. Tutupaksan day nga anak mo. Malabay bay amawn. Gagaangay iti anak Concern iti amana. No pagpilyan ka, Karto. Asino kada kami iti anak mo, ti pilyam. Kat si ka siyempre, ta si kakit nga ron di asawak. Rumbang lang, tano saan? Panawan ka adagusan. No panawan ka, agsangit ka? Uwin Ay ayatin ka unay perleng. Amom na ita, no panawan nak. Nasaysaya at la tumanga dakaw na ti barsa nga. Mari Perleng, intayo ag nightlight. Ha? Agpaiso? Kaano mare? Inton rabiin kadwata dagiti friends ko. Ay sige man. Tamaburyungak nga agigan dito'y balay. Ngampalubusan na ka nga ta di asawam. Wan, apikit din asaan. Palubusan nak dayjay. Awan ti saan kin nila kay kumare. Wan amin. Sa bagay mo't kit di nasingpo ngamin nila kay mo Perleng. Ay wan iso nga rod akinayat ko. Ta sobra ti kinasingpot na. Uray bugbog kawak. Nasingpot lata kanyak. Natulnog kanyak dayjay mare. Nabartek ka mat perleng. Kaat agreklamo ka. Di mo kayat ngagparte ka. Ha? Labaran nak kit dila kay. Ha? Labaran nak tapno mausawan na. Darasama. Wan, mabit lang perleng. Perleng, sumurot ka kada kamay. Intay makipalot. Ichay. Ije ka bang ibang abarangay. Agbalon kay ti kwartam. Awan mo't manok ko. Ay, awang problema. Basta da kwartam. Sige nga road. Urayan dak. Tainak agdawat iti kwartakin nila kay ko. Ala nga rod, darasem. Tanumalpas tayo ijay. Agdiritso tayong agdisco. Nay, ada ka mat dito'y paradaan perleng. Ayan tinapasadaam. Ha? Apay bakay Kasapulak ti kwarta. Iso nga umay ko alaan. pangusaram iti kwarta bakay. Adda na patig agatangek. Ala, yawat munta na pasadaam tani, agdardarasak. Papanam ka di manay. Adda mapan ko gatangan agamit ijay balay. Darasam tani, amangan no agseran ti paggatanga. Kurang ko tininom ko. Agawid tayon tarabein, Perleng. Ang mga nururayan na kanya sawam. Naimbagla kanyak ta sa anak nga agawid dita. Awan problema iti asawak. Tanasingpot na ijay. Man nakaawat. Manipod nagdan na kami. Diyak pa'y naputan ngayon tanak. Ay ayaten nak na ijay. Itad na amin nakasapulak. Oray marabi anak nga agawid. Tinakong tanday jay. Labaran nak paikit di Nakasingsing pod nga raw. Iso asyat kit di. Tatang, di yung man panuinuyan ti madi nga aramid di asawa yo. Awan lang arod aramidan na, nagbisyo pa'y laang. Bakbakitanan ngam kanayon amarabyan. Kanayon nga agpuyat. Kasanon nagsakit. Nida kayo mo lang ti mapasubo amang ipaagas kan kwa na. Pagpalpalabasan na iti oras day jay anak ko. Bisyo na day jayan. Kandamag ko amakipalpalot kanupay. Nagkunamay. Awan met manok na. Kasano ko maamakipalaw. Kadagiti kakadwa na ado ti tarakanda. Kitaan nyo atanay ang mga ibusan na ti kwartayo iti bisyo na. Bagbagaan nyo di asawa yo, tatang. Barbangunain. Apay nga itakalangas sumangpat perleng. Oray tawan mo't dakas ngar aramida, Kardo.
Nan pastra ka nakiditag pulusak. Rumwarak mo't laeng. Papanaman ay, At daawting may kadagiti ko kumare. anya, kanayon laakastan. Diyak amano sa dino ti papanam. No talaga mo't lang ay ayatan nak, maawatan nak. Kan baybay anak man iti kayat ko nga arabidan. Laglagi pam, nagkari ka iti kanyak. Ano aklunan ka? Di naktupaldaangan. Itad mo amin na pagragsaka, Kardo. Ha? Iso abaybay anak, tapno awan ti rumso arire iti nagbaetan ta, Kardo. Ala, mangan kayo laeng. Ado tinaluto, tatang. Pasensya ka na nakaw. Mabisinak ngamin una yan. Agsaraaw ti tiyan kaw. Apay, awan man nandiya asawa yon. Napan man nagbulak-bulan. Wan nga ron anak kaw. Kunak nga agluto ngam awan mo't gayam magasmain. Anya, inal daw agpasada kayo, awang bagasyo. Tiamok akat gimatang ni nanang mo. Saan mo't gayam? Pati masida, awan. Ultimo asukar ken kape, awan. Ay, daytan ti ibagbagak kada kayo. Kunak mangamin adiyo ikan iti kwarta tapag bisyo na laeng. Apain nakmet nga road no jak ikan. Kumabil pa'y. Bugkawan nak. Kababain ka nagiti karuba. Iso nga itad kulatan no ko Ala, mangangkay nga rodan. Kaasi kay met, tatang. Adda akon dito'y sango tiri daw ti balay mi. Tuktuok akon. Akuray ka. Nakapadlak mo. Anya dagito'y nagdadakkel abag kan karton dito'y ayan tiri daw. Ne, kawas ko mo dagito'y. Apay nga da dito'y dagito'y. Ay nagloko day di akarton. Iso nga tatinangirwar ka dagitaw. Nanet, adda ni tatang mo dito'y balayaw. Apay, anyat masapulyo ka ni tatang, nana. Ay kwa, impadlak na nga mintiri daw ti balay mi. Kat nairwar dagiti kawas ko. Apay, di yung maawatan ti kasdya ngay naramid ti amak, nana. Ha? Kaya tasawan day ta, papanawan na kayon. Pumanaw kayon ijibalay na. Tadinan kaya ti kaadayo jay. Ha? Pangaasim, anta kasaritak ni tatang mo balasang ko. Pangaasim. Padasot nga ayaban no kayat na ti makisarita kada kayo. Ngam no di na kayat, di yung mabali na pilitan. Wan balasang ko. Lukatam jay balay ta ata agawid tan. Apay nga inruar mo dagiti kawas ko. Suray perleng. Ngamanjakaw. Jak kayatan ti maan-andar. Ha? Ay agbalbaliw akon, Kardo. Promise, di kan anderan. Basta manjakaw. Di nakpilitan. Tatalaga ang manjakaw. Aglalaki akman no di ka sumurot kanya. Aramidam ti kayat mau. Oray pagtutuunam dagita lalaki mi ti biyag mau. Makamuka. Mayat kit day tasublatan damot ti stress ko ken ka. Ha? Agul uli makaklaang perlay. Ngam iti ununeg kaw. Mapunpunwa na kaon. Jakon kayat akaden na tinagar nga asawa. Nabannog kaon. Iso pumanaw kaan. Tulungan dakman ang mga iayo kin itatang yo anak ko. Di nakmut kayatan. Di yu ipilit ti bagiyo no talaga adi na kayon kayat nanang. Awatin nyo at tigasat yu. Tanatangken mo't ngamin ti ulo yu. Anak ko. Agnaid kayo manin dito'y balay. Ngam pumanaw kami mutten. Lumasin kamin iti pagnaidan nanang. Addan basit abalay mi nga impatakder nila kay ko. Isong agmay-may sa kayon dito'y balay. Tiamok ni Cardon, ti kasisingputan nga asawa dito'y lubong, nga urean niya tararamidak, kat maawatan nak tulata, ngam nagbidutak.
Jak impagarop nga iti ununag na makaungungot mat gaya man kanya. Iso ngay di napunwan sininaan nakon. Naminadon a pinadas ko ngay ayo ngam talaga adi nakon kayat. Inawat ko nga rod tigasat ko katitag may sakon diti balay ko kat inijakon dagiti bisyok tabakot akon. Nakapsot akon. Alakastan, tigayem mo, perling. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Salamat kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tonggal maysa. Kasi man nga rudi ko na ni Kabsat Cecilio. Dir manang biyanang, idi kabambanwagak istrikto ti inak kanyak. Napili tagbalin amanugang, iso nga amin amanobyak, sinaak, gapu ken ninanang ko. Kati tatalumakaya ko na baro iso metten ti panang pilpilit na kanyak ang mga sawa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Cecilio, ayad mo anak ko. Cecilio, Adag dito kusina, nanang. Apay, ala umantay arinulak ditoy. Tamabanno ka kamapan CR. Wen, mabit lang. Ay nanay ko. Ay nagsakit pa iti sikat ko. Ay nagrigat lakat ti bumakatan aya. At ito rinula yun, nanang. Agyaman anak ko. Nakaluto kan. Saan pa ya? Madama pa ilat pa naglutok. Naginanaak ngamin nita, itan na banluga ka nagpasada. Pasensya kan. Diyak pa ilang makaluto tani. Agsakitak meten. Naarbisan ak ngamin ini kalman. Kani agtrangkaso ak meten. Nodda ko mga minasawak. Dadda ko makatulungak ang mga sikaso kada kayo. Adda ko maparaluto. Katulungan nyo agtrabaho dito'y balay. Ha? Inis-istriktuan daktungot ngamin idi. Ureladwa dagiti nagbalin na nobyak. Ngam pinagsinada kami mo't iti imuna ken may kadwa. Anya nga ita, nalakaya anak lang nga ruda na baro. Kat nagsasado mo ngamin nagijay anubiam iti. Nabisyo da pa'y. Ay na, saan aday ita tiraso nanang? Talagakid di adiyo kaya't ang mga sawak idi. Manipod high schoolak, inis-istriktuan dak. Diyak pa'y napadasan tinakirilasyon itinabayag. Awan pa'y makabulan ananubyak lagi jay. Taparitan dak mo't ngamin. Diyo kaya't nga agaram makiti balasang. Kat mabalin mo mati agaram itano kayat mo. Awanin na. Asino kumamot yung mga kadatao nga eh. Kat lumakaya ko na baro. Kun awanin. Nag-expirean tay gagar ko amadan itinubya. Tani, manot taon gong. Ubing kapay. Nasurukla ako rin tam. Basta, awanan. Napukaw ti ko kalagita. Nag-expirean tiriknak. Kumusta kan nga kabagis? Medyo mayat matan kabagis. Agim imbaga kon. Nasaya at nga rod ano kasta. Ay, kaasi ka mo dito'y balayo, nukas di nga awan ni Cecilio. Sayang lang amin tasana ng asawa di anak mo. Durdurug ak nga rod ang mga asawa itan. Ngam di namot kayat. Agungat pa'y nukwa. Kanayon nakasideran. Basol ko kanuno apay asaan anak kaasawa. Apay nga mina pinaritam idi nga agaram. Anya nga'y. Di mo laka nga ron mapilit na mga sawa itatalumakayan abaraw. Saan pa'y mat nga isutay lakay abaro? At danto pa'y dagitay senior citizen kat mga sawa da pa'y lang. Ubing pa'y ni Cecilio kabagis. Di na nga ron kayatan. Noon nga ron. Sayang. Dua dagiti nagsaruno ang nagbalin anubya na iday. Ngam awan nakatuluyan na kadakwada. Takasano ka no adamanubya na? Pagsasawam ngamin nagiti agbalin anubya na. Pag sinaamag ngamin ida. Ay, wan ka ba, Case? Bidot ko da itay. Napili ak ngamin iti agbalin nga asawa ni Cecilio.
Sayang laeng Ada ko maapukom itan. Kan ada ko mamanugang mo akatulungam diti balayaw. Dadakkel pa'y kumaitan adag iti apukom. Kumaa. Ngam babalin pa'y kumaita. Ngam di namot kayat ti mga asawa. Agunget-mut no ibagak ang mga asawa. Kat tila maisid-sidir na no kasjay ang makaunget. Iso abay-bay akon Nay, naggapuan nyo nanang. Apay, naimbagan kayo na aya. Pumanag na kayo. Ay, ad-adang agsakitak no agtalina udak dito unog ti balay anak ko. Iso ang mapanak lamakis istorya kadagiti kaaruba. Tapno mayaw-awan man ti marikrik nak itibagik. Ayun, Cecilio. Nakita mo ni Mariana. Simbang putmut gaya mon manipod abroad. Simbang put kanu iti kalman. Umay agbakasyon iti do abulan. Wala nang. Nakita kita sa pangagpapainit iti balayda. Ad-adamot apimintas. Padam magayam nga awan pa'y asawa na. Kat agbaak mo't siguro Apay, kayat yung arod ayat ti agbaak. Kat kastamot ti kayat yu idi. Saan aya? Saan mo't Ay napasensya kan no pinaritan ka idi ang mga asawa. Wano makinubya. Taagpilpili ak mga rod itinasaya at ngagbalin anubya manak ko. Dahil ta kinapili yung amin, tinamagbaling kanya kabaak nanang. No di ko mapinakibibiyangan ti love life ko ide. Di adda ko maapu ko yung itan. Kat saan pa'y mo't anala daw ti amin anak ko. At danto pa'y lakay ang mga asawa. Nawanan nag-expired. Nag-expiren te. Nag-expire na ato'y pusok. Ganto'y bagik. Basta awanan. Expired aminan. Mabalin pa yan ako. Manulat taon mo. Porteit mo laeng mo. Awang nga roden. Napukawan ti isem ko dita. Idi ko maat ako ubingak pa'y. Lakayak itan. Iso nga agbaakak laangan. May mayat pa'y. Kabages, inta makilamay. Nay, apay, asino tinatay ka ba, guys? Ni, apay di mo amo aya. Di mo na amuan. Natayan ni Serhia akalugaran tayaw. Ni ngay Serhia anangagaw idikan ni Mindukan ka. Tilay palpalagip mo mo. Nabayagan na pasamak dayta. Di mo't na imbaganan jay sakit na iday. Apay anatay. Saan asakit patay na? Naikaglis ka no ijiban nyuda ka na itupad yung ulo na. Natuluyan ka nun. Anya, Allah, kaasimat nga rod Kakaisuna nagimbagan. Ay na, anyan, kaasimat nga rod ni Mindo nabalon. Uwan agpada kayon abalo ka ni Mindo, kabagis. Makipagladingit kami iti napasamak iti asawa, Mindo. Ning, at da kayong magayam lota. Umay kayo. Agtugaw kayo. Tamangiruwarak iti kape. Ay na, sanda kami apakadanagan, Mindo. Nabsog kami pay. Umay kamla makipagrik na. Wano makilamay. Saan nga umay makikapay? Ay, basta urahin dak. Tayalaan kayo iti kape. Kin tinapayaw. Sige. Kabagis. Apay akas jay. Kasya iti. Kaslasaan mo analiday ni Mindo. Kaslawan na nyaman na kenkwa na ti ipapatayan ti asawa na. Tauray lag sa gawisi o amapan mangala iti kape. Kahit yaw awan nala siguro ti kinaliday na Ay na, madlaw mo mo no naliday wano saan ti may sa tao. Kaslasaan pa nagsangit. Kat amom nga rod Sa bagay, idi si bibiyag pa iti asawa na. Kanayon da idi nga agapasi ka. Naungot nga min ti asawa na. Kan madlaw nga under na idi ni Mindo. Ala, husto, tangiwat mo ka, Bagis. At data dito'y nga umay makilamay, saan atap no umay agchismis. Kababain, ang mga no adda makangagkan ka.
Bakit? Kumusta nga iti kabalbalo, Mindo? Kastoy mayatlat ta. Naragsak. Ha? Naragsak ka na balaw? Ay iko Kahit ko sa wine, naragsaklat ta. Nagragsakan lat ta tibiyag ang uray na balo da taon. Ay, sabagay, makailiw-liwag kan tulat ta. Siguro day ta makatawin, nakalipat kan taon. Nagbayagmit na makatawirin ngay. Day tamay sa wanod nga aldaw, nakailiw-liwag akon. Ha? Ay, iba gaman tagpaiso kanyak Mindaw. San ka nagsangit, idi na tay tasawa man niya? Ay, tsak ilibak, grasa. Awan na sakit, abarukong ko, idinatay ta asawak. Medyo na ikawak laeng, sana ko na anaglitay. Amumay ti ka na yun apa nag-apa mi ideng. Awampay aldaw asan kami ang agapa. Makabannog. Kita mo ito itsura kung anay. Laklakayanin ti itsura, kapoy ti stress. Ay, inan-under na kan sama nga Minday, di ba kumaw? Uy nga Rob, amuyaw akakalugaran mi dayta. Limitado amin agaraw ko, hindi nagastawa kami iti day dinager nga asawak. Basol mo Apay ngamin ngayon sukat mo idi ti kabsat kaw. Inlaklakad ka pa'y mangarod idi kang kuana ngam sinaam mo lagayam. Pirme, ti babawik iti grasya. Awan na ramitak. Pinikot nak ta asawa. Piniko nga. Kinaya mo kay demo napintas mo ngamin. Ngam ti di mo amaw nagar mo gayam. Ay, yun nga Rob. Grabe. Sinaak ko maideng. Di na kong pinaluspusan. So nga itatabalo akon. Agkid daw ako mamanin iti paburking ka, grasya. Anya pabor ngay. Mabalin ka de. Nga ilakad nakmanin iti kabsat mo anilota. Anya, ay nagluko kan. Lakay kan. Kayat mo pa'y mga sawa. Kan bakutan ti kabsak ko. Kituray man. Ang daya pilpilin na ayat. Ang mumut a fresh love me titunggal may sa. Iso nga ilakad na ko ba? Imbag no kaya ni kabagis ko. Bakit ako? Imbag no din ako na. Kaya na day jay. Basta ay worm. Promise. Dakto isukatan ni kabagis mo. Ison ti final. Ti mauday nga ayat ko. Alangan nga isukat mo pa'y laang laklakayudan kan. Iso nga ron ako nakamaudin ni Lota nga ayatek. Iso at tulungan nakman. Ilakad nakmanin iti kabsat mo, iti maikadwagon daway. Anya, lalakayanan, kastapay lat ipagbagana. Seryoso mutsi ka. Kaya't nakanong agsinublyan kayo. Agpatpatulong manen kanya. Lalakayanan, bakbakitan akmutin. Kan may sa, kabalbalo na, agar madagaws iti sabaleng. Kabalo mo dun. Imbagak laang timbagana, tanarega, manojak idanon kan ka. Ibagam tabasted kanya kon. Apay, talaga ka ding awanan tay sigud a panagayat mo kan kuana. Nainlab ka may di kan kuana, san ay ha? Insang sangitan pa'y nga rod. Di mo pa impangpanganan iti mano nga aldaw. Kimutong kapay gapoy iti pan nakapaay mo ide. Di mo ipalagip dagita kabagis. Talinipat ko. Awanan kanyak dagita. Amom kabagis, no syakti si ka makiasawa kapay. Anya, Kasapulam ti kadkadwa, nang runan wag sakit ka. Kasapulam ti mga sikasukin ka. adda ni Cecilio nga anak ko ang mga sikaso kanya kabagis. Kano kanayon abisi dya anak mo. Kantunggal ag sakit ka, kanayon nakamot asidiran. Kanayon na nga isidir, ti panang lapod mo kan kuha na idi ang mga sawa. Wan nga road, di adda ko maapukom ang mga sikaso kan kano ng asawa kun ano ko. Iso nga rod amay mayat no adda kaduham. Adda mga sikasukan ka. Nasingpo mo ni Mindaw. Di na kan isukat day jay talakayon. Imposible masulisog pala iti sa bali ma. Kitaan na ka, adda kabinadang ko tada nila kay kwa kadkadwak. Iso ang makiasawa ka kidi manan. For companionship ba? Kababain,
Ibagadan to pa'y abakbaketan da tao kat makiasawa pa'y lang. Bye-bye am ti sawan ti tao. Awan bibi ang dakeng ka. Basta siya, no kayat mo pa'y ti makiasawa, suportaran ka kabagays. Ni, papanan nyo man ang kaarabiin, tatang. Mapana ki balay dananam alota, anak ko. Anya, ay di kay lamabay ni tikas tang raramidan yung. Kabalbalo yu pa'y laang, kanlaklakayan kayon nga magharam kayo. Inistoryak making kan anak ko. Ex ko ni nanam alota. Kanagpada kami abalaw. Awan mo't siguro tidakis na. Jack amo kada kayo. Husto nga minan day ta asawa. Laklakayan kayon. Bay anak laka di anak ko. Sa anak pa'y mo't ala kayo unay. Maawatan na kuma. Naimbag nga oras mo, Lota. Naganguan nyog para king ka. Ne, apay day taanyog. Sagot ko king ka. Amok ang mausar mo da ito'y. Nalamag ti panawon ita. Iso akasapulan ti apros iti bagbagay. Aramidem alana da ito'y anyog. Tapno adda pag-apros mo, Lota. Di ka pa'y lang arod inaramid wano linuto alana day ta sa mo itad. Ayunan niya. Sige, intod maminsan, Lota. Lanan taon, ti sagot ko king ka. Mala, sumrok ka. Nagyamanak, Lota. Kasanungay tayo ibagbagakin ka. Sublanta ko man tinapalabas. Agpadatamit tinabalaw. Kinapudno na. Jak amaw, nupakabasulak na ito nga ibaga. Sa nabalin iso mga bintag paisaw. Inuruuray ko ang mabaloak tapno masublyan ka. Anya? Aklunek, nailaw anak la iti day di asawak. Sinulisog nak, pinikot nak, kalpasan na, inan-under nakpay. Tibabawik iti anang asawakin kwa na, ngumawan na alamidak. Ay, kinapudno na. Napukawon ti panagayat ko kan ka. Tanaupayak an namin pinsan kan ka itin sukat na. Ngam ita, tagparparik na ka manan. Maipalagip tinapalapas ta. Kasla agsubli tay sigod akilig ko. Uresak nga raw na. Ado, ti maipalagip kanyak. Kasla umubing tirik naknuwas to'y lang. Kit kasanaw, aklunan nakmanan ta ikasar ka, Lota. Ay, kabalbalong mo nga road. Agpalabas tapay iti uray makatawan sa kaaklunan. Tapno awan ti maibaga dagiti tattao. Baybayaman ng itadat tao. Kan nagbayagan nga ita makatawin. Di ta mo ti biyag, Lota. Mumaya no si bibiyag tapay kalpasan ti makatawin. Isungaklunin na kahon. Pangasim. Ala, bayam ta panunutag pa'y ngarudan na imbag. Inton bigat, maamuam to ti desisyon ko. Nanang, anya dyan na amuak. Agar-aram ka nung magayam ni Tata Mindo kada kayo. Kunak man no adala gagagaraan na dito'y balay. Iso ka na yun nga umay dito'y. Kwa, mabainak lang amin amang ibagakan ka anak ko. Ngam, wan, pudno, kat inaklon ko pa yun Anya? Anya kumatiplano yaw? Kwa, ikasar na ka no. Makiasawa akan kwa na anak ko. Tagayatak mo nga rod kan kwa na. Nagsaor kayo matan? Saor nga. Mamidwa kayo na makiasawa. Ngamsyak, awan pa'y uray na minsan lakuma. Pinarparitan da ka mga asawa. Kalpasan na, da kayo. Asawa kayo nga asawa. Ay, kwa, jakmat nga rod ni namnam at ikasto'y ama pasamak. Kan mabalin mo mati mga asawa no kayat mo. Nawaya ka, anak ko. Itatana po kawantis mo ko ang mga asawa. Sayo ibagati kasta. Awanin dahi ta sa asawa kanya. Iso ada kayo. Baybayan nyo mo dahitan. Bakbakitan kay langarudan.
makiasawa kayo pa ilang. Ape anak kami suot ka insan. Kasano? Napadtri pa kaya bala insan. Iso dito yak man pa ilang. Apay aya insan. Ninanang makiasawa kanukid din iti day ala kay Mindong. Anya, ala. Naging naramdaya. Kano kabalbalo lang ni Tata Mindo. Hun nga rod, iso masurunak. Jakpet ang makiasawa ni nanang. Kat, anyat mabalin mo no talaga akas tati kayat na. Manjak nga rod. Ay, kanya nga tataramida kinsan. Tapno patas, mga asawa kamutan insan. Anya, asino kumati asawa ngay, kat awan mo't nobyak insan. Armam ni Aida nga anak ni Tata Mindo. Tapno saan dapat tuluyan ti agasawa. Anya, ay, sapay jak kumakayaton ti mga asawa. Mga asawa ka, awan pa'y mat 50. Mabalin pa'y. Imbag no kayat nakday diyang Aida. Kat armam pardasam nga arman. Tapno maunaan nyo ida. Mabainak. Kun nalipatak san ti agaram minsan. No kayat mo, tulungan ka. Kuyugan ka amang pasyarkin ni Aida. Anya? Ay, sige. Alamang nga ron insan. Barang addagasat ko kang kuana. Sa anak mo't anapili tagbalin anobyo kat. Sa anak mo't unay anapintas, Mang Cecilio. Una, ngam adayo ti baot ti taon ta ading Aida. 30 taon mo. Idinto ta siya ke 48 kon. Kay kayat ko kit di pa'y ti kastatawan Jak kayat ti ubing. Ti kayat ko kit ti adayo nga inaunangam siyak ti pakinayatak. Oh, agyaman nga rod ano dagayam gasat ko keng ka. Ada ado dagiti agararam kanyak ngam ho. Ubing damot ngam siyak. Jak kayat si kalat nagaram kanyak akasta ti tawen na. Kahit, kasanaw, datang nga rodan? Kawen Mang Cecilio. Sige, tatulagan tayo nga rodan ti kasarta, Aida. Lipatan yung daya tatamindo. Tagbalinton nga abalayan nyo, nanang. Anya, abalayan na sasawang mo. Katuan mat, agayan at kamin kinaida nga anak na. Kun ikasar kun iti mabait. Tulagan tayong ti kasar may. Anya, no kasta, inaram mo ni Aida. Kaano pa'y? Di yun damagan no kaano. Basta agayan ayat kaming. Dumanon tayong nanang. Pasensya kan Mindo. Ngam inunaan da tamot dagiti anak. Jakmet kayat ano agasawa da kat agasawa tamot. Agabalayan talat takuman. Hey, anyan. Unaklan matuloy ti panagdenatan, Lota. Pasensya kan ngam naalas mo ta kitaan. Agasawan ton dagiti anak ta. Kalpasan na, agasawa tamot adadakkel da. Naalas akitaan, saan ka de? Nawa mo'y dakas na. Wen, ngam naalas nga rod akitaan. Basta, mandya ko. Iso apasensya kan min daw, Sapay ko matamaawatan na. Agbisprin talat takuman. Bisprin nga agabalayan. May at pay. Ay, ikiuin ano iso? Awan babaling ko, Lota. Adto yan ti gatas mo, Cecilio, lakay. Agatas ka Tapno na imas ti turog mo no madamdama. Ay na, nagdungumat yung asawa ko. Nagpintas lang arudan. Nakasingsingput pa'y. Gaputa na singput kamot kanyak, Cecilio. Makuna ka siya kunti may sa kagasatan nga asawa. Ngamin, kaskan ka tinatumpungak. Nagagut kan nalailo nga asawa. Agyaman nak tas si ka tinagbalin nga asawa, Cecilio. Agyaman akmat abakait. Kat dawat ko, asapay ko ma, tagnanayon ti kinaragsakta. Nanang, pasensya kayo na. Sapay ko mata sa andak akaguran no pinaritan kayo ang makiasawa manin. Wen, anak ko. Awan problema iti dayta. Tinapatag at dan asawam. Kamaudyanan na, nangasawa kamutlaangan. Huwag nga rod nanang.
Kat nakasingsing put pa'y tinatumpo nga asawa. Ala, sapay ko mga road, tamaparaburan kayo iti ado nga anak. Takayat ko ti ado nga apo ko. Di na kamin panunutan kin ni abalayan min daw. Naaklon min ti amin. Tinapatag, naragsak kayo nga anak me. Makonsensya aklaket nga rod anang pasina kadananang ken tinagbalin na katugangak talinapdak ti pagragsakan da. Isa kinunak nga uray ituloy dati kayat da mapasamak ngam di dan pinatuloy tamabain da kanon. Nasayaat nga rod tilinangan may titunggal maysa ket itaad dan upat nga anak may iti asawak ket naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, tuy gayem mo Cecilio. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Simanti ko na ni Kabsat Jr. Dear manang biyanang, idi baruak mamartekak. Inaldaw kan rinabii nga arak ti sangsangwak. Ket no nabartekak agbaliw ti ugalik. Ado ti mangibagbaga kaslasan kano syak ti pudno akinataok no nabartekakon. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Hello, Kabagis Rita. Hello manang panyang. Ay na, ibagaman kanila kay mo to may nayawid ni Junior. Agda dito'y balay, nabartag. Di naman ang mutitangtang abunan. Anya, kano mano nga aldaw asaan anagaw awid day ta akaanakam. Adda nga rod dito'y balay. Bigla mo latasin mo nga din. Umayuyawid ta masurunak. Tila'y bagbagana. Sige nga rod, Kabagis. Umay kami kinibayaw mo. Nala, tumakder ka ditan, tagawid kan Junior. Umay da kasukunan ng dananang kantatang mo. Unay gamatay na anterita. Di nakpilay naklon. Paggawidan lang ako. Aklonan na kami na. Agayata ka talaga kang ka. Awanan, nadadangil ang taulom, gapoy tiarak. Antinak, armanak, no di ka ka, ay nakatusang kansan. Pag naman nga gayatak kin kantay. Adumat di ang kakabagyan nga agasawa tita. Hanggang sana lapad di kinabagat mo. Di ako man bakbagat ka nga tayo nga misak. Sana lapad di tantay. Isuda siguro daytan. Sumrag, sana nakalak dayta. Madakon, Kabagis. Saan ko akadwa nila kay? Tanda isang sangbut ng aramida ni Jay Talon. Ay, yawid mo tanak mo. Nagbastos. Tilay bagbagaan na. Agasam. Ararman nakiden. Anya, ay nagalas ka tikas ng aramida mo, Junior. Nabarbartek ka man ngaminan. Naggap-gapwam aya. Apay adi ka nagawawid. Ala, agawitan. Manjak, agawid kayo takda kayo ah. Umiyanak dito yan. Tanong kaya ito ng lantirita. Kasar ka man. Mabagbagtit ka ka din. Di ka laagbain iti kastangar arabidam. Ala, tumakder ka ditan. Kayat mo ta mga yabak iti mangulod ken ka nga agawid. Abe, pilitan na. Isang arod ka at agawid. Pangaasiman Junior, agawid kan. Di nakpagpungtutan. Mga yabak iti pulis no di ka pala pumanaw dito'y balay. Wan. Pumanawak. Sana nga gawid. Agpapalat ti ugali yun. Agkakarupa kayo. Iso pa ti ugali yun. Agkakarupa. Kat, papanamanan ngay! Ay, awanan manang. Naibusan ti utek di anak mo. Arak sa ti karga di ulonan. Ay, wan nga raot ka bagis. Problema talaga day jay nga anak may. Ita tanausawan kan Junior. Agsasarita tayo man itinalapat.
Apay nga ar-armam dya ikit mo, ani Rita. Di ka laagpain iti kastangar aramidam. Ikit mo, armam. Ha? Nagkunamay. Inararam kaya? Katuan mat. Ay, imposible di mo amo na ita. Napadasa ko hindi nabartag. Oray nabartag ka. Amaw kung malagip ko dagit inararamid ko. Bungala siguro ti bartag ko tayo dyan. Apay ko mga armag na antirita ngay. Nakadobabalasang armag isupay. Kabsat siya armag kidain. San mo na? Idyam nga minun ti panagin inom mo, anak ko. Dadaulan na ti utak mo day nga arak. Kita man, tunggal mabartag ka, agkakanat tar aramidam. Sumabali ti ugalim no nabartag ka. Kasla saan asika ni Junior nga anak may. Iba inanda kami kumamot at adakkel mo ang anak ko. Tunggal mabartag ka, aggulo ka. Pumanukkaw ka. Sapay rabrabi pumanukkaw ka. Kababain kadagiti kalugaran tayo. Kat amuyo matakas ta ti ugalit no nabartag kak. Aw-awaten dak ka din. Uray ta anak dakmat. Kanayon lakastan. Asika ti aw-awaten may. Da kami ngay mat adadakkel mo. Di da kami maawatan? Di da kami kaasyan kan ibainan? Agnakam kakumahan, anak ko. Bumakit kan lumakay kamin iti amam. Kasanon no awan kamin. Kasanon tibiyag mo, anak ko. Di mo latultuladan di kabsat mo. Nasingpit, iso na pintas ti panagbiag na. Saan nagaputa na singpit ti may sa tao? Kat bumaknangan, tatang. Pinadas ko mo ti nagsingsingpit iti. Makabula na jak naging inom. Ngumjak mo't bimak nang. Agpiluso po ka pa'y laang. Mabagbagaan ka lang arudo, anak ko. Sige. Tagdigos akpay. Idigos ko man ti sakit ti ulok. Bareng maagasan. Oh, at iti kwartayo kini tatang nanang. Ito yun tunda kwarta ni tatang. Tapno damot paggatang na iti kasapulan na. Agyaman na kanak ko. Naimbagla paggatang mi iti agas may. Pasensya kan Diyak ko maawatan ngam kasapulan mi maangamin iti amam. O nanang, amok akasapulan nyo ti kwarta. Iso ajak mabalinta agpalya amang ti kwarta kata kayo. Ikararag tayo, asapay ko matagtultuloy ti kinasalon at tayo. Tapno lapig sa aklat tang agtrabaho, kat matulungan kayo, nanang. Pasensya ka, nanak ko. Uray addan pamilyam kat mairamraman kami payapang panunutom. Sana problema dahi nanang. Basta para kada kayo kinitatang. Aywan, ayan ni Junior. Mas lawan manin dito balayon. Ay na rimwar manen Imayla nagdigos. Kalpasan na rimwar manen. Awan pa'y trabaho na ya. Awan Inom tar aramidan na. Baunin yung tuman ni balay. Taykak man iti trabaho. Tapno agtalnan. Alaman nga rodan ako. Barang agnakamun jay ading. Nagpintas ka talaga, manang Adora. Ay, kating kayo, Junior. Ngam ne, hanak nga sagid-sagid ang tabi, togan na ka, jay boyfriend ko no makita na ka. Oo, nakabutang boyfriend mo. Dakdak lang mo lang ang miso. Nagbasay. May pulasit, wag isparing kami. I love you, manang Adora. Ay, agtal na ka man, Junior. Hama nga tila ibagbagam. No nabartak ka o manaram ka. Ngam no hang ka nga nabartak, hang ka nga agtagtagare. Agawit ka kay din, tanabarbartak kan. Ung tanda kan tumanan ijibalayon. May sama taga dyan, dadakil ko. Naggalas di ugalit Kanayon da nga ikumpara kin ni manong ko. Gaputado ti kwarta di kapsat ko. Ti kayat agbalinang matabak lang. Awan lagi jaya bakit panyang lakay sato. Ambisyoso lagi dyan naganak. Ala, hang ka nga agsasaw iti kasta. Apay kunam na saya ati kasta. Pagsasawam na gijay, dadakal mo iti hangan na saya at. Uy, agsingsing pat ka nga minan. Agtrabaho kan, tapno makatulong ka mat kanya da. Ahanan na masapol.
Sa nabale, tadama di kabsat ko mang to diti kurta katakwada. Ay, arak man kindi pa. Manang adora. Kurang ti ininom ko. Agawit ka kay din. Hangkang alakuanan ta na barbartakan. Alamot tin si kakit di mo. Kasla sa anak mo't asuki mo't. Sige na. Ay, alam niya matdata nga. Apay nga agtiplak kay ti abaga. Nagsakit pa'y mat. Narasagid ka mo't manang adora. Alakit din. Ikan na kon. Agriyaw-riyawak dito no. Di nakikan na eh. Ganyan mo? Lukas ka. Naginumanan dito istor mo, Adora. Ay, wen nga rod tata. Ngam, hangkumatan nga nasiputan no ay natitinorturong nan. Napanan naman nga tanaya. Madamdama, addan tuman madamag asan anasaya at ngay naramid nan. Ay, nagpangit nga rod ti epekto ti arakan niya na tata. No nabartakat komporme ti ibagbaga ka na araramidan na. Kaslahan nga iso ni Junior no nabartak. Sumanipat pa'y, nagsakit ti sipat na. Panuray dagi jeba, baros nga kalugaran tayo, sip-sipatan na no nabartak. Pinataltalan na pa kit di jemay sa Anya, nagloko na dya tao. Naimbag ata, makaawat dagi jeba baros. Handa nga patulan, tamo dati style na nga mabartak. Ay, una yun na dya tao. Mala, nakaila ko man ti makaammo amang paspasin siya iti anak ko, Adora. Ammo yung matantikas dyan nga style na. Wala tata. Pila kabut-butang kat no, sa bali nga tao ti pangipakatan na iti kasyakat. Nga basta kabilan nalatan nga awan gap-gapo na kat, baka mapekunda. Uy nga raw, nagsamod lang ti pagdandanagan mi nga gasawa balasang ko. Ay, saan kami mo't nga agliway amang bagbagakin kwa na. Ngam awan mo dengdenggen na. Nay, asino day ta nakapaklab di tatugawan, Adora? Nabartek samay. Uwan nga rod na narita. Ni Junior dita, pimanaw lang arod tagtayan ngam nagsublemanan. Ay, una yan day taaw. Kastalat kukunan. Imbes ngagtrabaho tapno makatulong kumamait kadagiti dadakkel na. Samait. Uwan nga rod Kahit naimbag, ta di nakakulkulitan dito yung store mo, no kasta na bartag. Anya nga haan, kat no umanaram. Amo na nga ada boyfriend ko, umanaram kahit din. Kaslag bagtit nga ruday ta no na bartag. Kat no pati siyak nga ikit na kat arman na no na bartag. Anya, ay nagloko matdatan. Ay, iso asabalit epekto ti arak keng kwa na. Takasla malugluganan no kwa. Di na mo ti bagbagana. Uwan nga rod natal na matno nga mabartak. Nasingpat pa'y. Nagagat nga maibabaw no kwa. Wana isa amayat kumano saan nga gininom. Nga manmanomad ti panagbalin na alimpyaw. Ad-ado ti gundawaya mabartak. Ita ka lang nga agawid. Mano nga aldaw ang nagpukaw ka, Junior. Kita man talangam. Kas kala taong grasan, nagdungrit ka. Humaya kag digos. Rumwarak mo't lang no madamdama. No makadigos ka, mapan ka ijay balay damanong mo. Adda ka no ibaganakan ka. Anya't ibagana. Binili nyo siguro asermunan nak. Saan? Adda ka no ibaganakan ka. Kaya't nakaatulungan. Ikan na kay ti trabaho. Anya trabaho ngay? Diya ka mo. Damagam tukan kwa na numapan ka ijay. Adda ka no ibagam kanyak manong Ramon. Anya ka di dayta? Kahit mo tagpaya driver ko, Ha? Katuan na manong. Basta sulduan na ka. talaga mo ta sweldoan ka. Imbes ang mangalak iti sabali, si kalangin, tapno at damot pag sweldoam, kan tapno agtalnakan. Apay? Tay sigut a driver mo kay manong. Awanan, nagabrodan. Inalan ti asawa na iti abroad. Isumot la ajak nakit-kita na. Kabalak mo kiti tagmaneho. Ngam mapanugak ta ne. Amumad, ato ti asikaso ka negosyo. Ngam ne, agkari kang agbalbaliw kan.
Ijamon ti arak. Tadyak kayo ti arte ka driver. Ha? Eh, kwa. Inutak ah, manong. Saan ang mabalin akas ta ti sungbat? Ti kayat ko, ikarim ngagbalbaliw kan. Nayunak ti suldom. Basta ijamon ti arak. Kan agnaid kan dito balay. Libre amin nga ramatem ditoy. Ay, Oh, anya. Mayat ka ano saan? No di mo kayat, ato ti masapula ka sa bali a driver. sige ah. Ikarigatak, manong. Para matlakan ka ti ibagbagan ni manong mo, anak ko. Para iti pagsaya atam. Grabe mo, dadya kabsat. Apay, kas karina may katkutarak. Inot mo't ana nang. Kabaulam na ita, anak ko. Kasla narigat la iti damo. Ng mairwam kanto. Mujak la kasapulan ni Korta. Jak kaya ti dijaya ni manong. Ngam kasapulak tumot ngamin. Naurnungan ti utang ko di istor. Masapo lang makabayad akon. Tong tanda kon. Mas daawak mo ngamin kan ka ah. Pinundam mo ngamin ang dagiti istor nga inutangan iti arak kan pulutan. Mabayadak tumot lang dagi jay nanang. Bumaknangak to. Promise. Apay nga da kamanan ito store ko, Junior. Ay, awan ti arak. Hanakagla ko iti arak. Ni manang adura mo. Arak latan ti pagkitkitaan na kada tao. Saan nga arak ti katangag? Diyos. Ha? Nagbalbaliw akong. Inidya akong darak. Tanuag siyatak. Ikatinak ni manong ko, driver na. Ni, katmayat ah. Kasta ah. Isumatlagay ang makasla rin manyag da taro pam. Ha? Kasla nga gin muwapo kapay. Aya. Thank you nga ro da, manang adora. Nan, ikan ako ni ti Diyos, tamapan akong. Inumag to ni Jalugan. Sige nga Rod, mabiit lang, Junior. Saan ka nun nga agin inom jay anak talakay? Nagbalbaliwan. Ay, kat mayat ano kas ka. Sapay ko mga rod, tagtultulo yun, pa nagbalbaliw na. Ay, kamaudyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagin na tartarigagayan tabakal. Wen nga rod lakay. Ay na, siyak siguro ti kararagsakan nga inaita. Tasaanan nga agbarbartek jay anak ta. Siguro, itatasaanin nga gininom. Addan babae ang mga yatkin kwa na. Ang mga mga sawan ton di anak tabakal. Ay katawan dakas na ah. Tadamot ang trabaho na. Kanay, mapanan titawan na. Mayat ano mga sawan? Junior, isaganang nagitikawas mo abalunam. Taumakarta pala iti pagnagdan. Ha? Papananta ba no? At da binangon ko abrans ti negosyo kiti sa bali a lugar. Siyak pala ti mga sikaso. Tagbati dito iniipag mo. Kituan ama no? Paspasuro taklatakin ka na. Alang aron, aging pakikan, tagbiyahi ta inton bigat. Manong, rumarak man dit. At dalamapan ko gatangan ni Jesto. Ne, kita ama. Tamang ano aginom ka manin. Nabiit na pala dito a lugar. Aduman dagiti barkadam dito yan. Di mo pa'y una am mo dagi jata tao. Sa nagabot awisan da ka nga aginom gat agwan ka matadagos ay. Uwan manong, diyak aginom. Inakla gumatang ken makis istorya biik. Awalan ba yung dagijat at na? At dantol daw na kanyag. Ne. Apay nagbartag ka, Junior. Di mo't kunak adi ka agin inom. May saka mo't manong. Sa nagkaputado ti kwartam gat kunamula na sino ka nakaturahan. Ala, sumrag kan. Sumabali man ng ti Jarmon. Di mo man kayatin ti mabagbagan. Apay, asino ti kinalaban mo ya? Dagijay kinainumak, mano. Sinipangol dakit din. Impakat mo man siguro ti kinadagulit mo. Ang mga nusikatin mo na, iso binalis da ka. Amo kung ti style mo no nabartag ka. Agkabil ka nga ura-awan mo basol ya tao. Marong mat. Imbis sa sakti sakit mo, takabsat na. Kas tamot ni bagbagamon. Awampay ganas mo na. Ay, nay, nagunagmut day tasan na ay mon manang.
Apay, ada problema am. Jay ka na kam Sinublian na kanumanan ti arak abisyo na. Nagbalbaliw la iti makabulan. Nga magbarbartek man met kanon. Anya, ay unayin day jay nga anak mo. Talagan samit ana ito lang nanti kinartek na. Ay, kanayon mi met abagbagaan. Ngam awan met latat denggan na. Anya nga taya ti aramiden may. Ay, sapay nagalas mo ti style na numabartek. Saan na abagay ti makiinom iti saan na nga amaw. Ta saan da na iruam iti style na no nabartek. Dahita nga rod ti pagdandanagak kabagis. Sapay dayo da iti lugar nga ayan da ita.